hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. Hakika Mungu wangu ni mwema. Man, uzahekirika amasha y'abahungu bazi kuririmba kabone. Amen. Kandi abo bana bazagira apeti. Nuko tugomba kubwira Yesu atwigishe gusenga. Luka 11 n'umurongo wa 1. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo arasenga, ngo akomeje gusenga, ngo mu bigishwa biwe 12 ngo havamo umwe. Tushobora kuba turi abantu benshi ariko guhishurirwa kuratandukanye. Imana ntiyatuzanye mu isi kureba hagufi. Imana yatuzanye mu isi 1 dutegeke, 2 tuganze, 3 tuyobore. Ariko umwigisha abahanga babiri baravuga ngo ni Petero, kuko niwe wakunda kuvuga. Aravuga ngo mwigisha kwigishe gusenga. Nushaka kumenya no kugera kure, genda wicisha bugufi kubakura mbere, nurangiza ubabwire ngo nimunigishe. Twigishwa n'ibintu byinshi, reka mvuge bitatu. Nimuzamura ibiganza, nimukomere Imana amashi. Isambere twigishwa n'ibihe, ntawe bitinya, ntawe bisiga, ntawe bikubita ingumi, nta n'uwo byandikira urwandiko. Kandi bizabigera ku muntu wese bikamwigisha. Ariko hari itangazo, ibihe bizahira n'abami bahinduka, ariko Yesu wa Israeli tazahinduka. Icyakabiri kitwigisha, twigishwa n'amashuri. Iyo wize neza ugira ubwenge, ariko iyo wize nabi nubwo buri muremure ibintu biragupfa. Ikindi kitwigisha ni ijambo ry'Imana. Reka turikomera amashimeshi. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni haleluya. Mwimbieni haleluya. Ikatange haleluya, gira mvuga ya magambo Yesu yababwiye. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Abandi bose ndibavuga, ariko uyu mwigisha ntiyarangara. Imana ndikunda indangare. Abanyamasengesho tugomba kurangara. Iki si ikinyejana cyo kurangara, ni ikinyejana cyo kwishurirwa no kumenya uwo wabwira. Twigisha gusenga. Nabatangarije uyu munsi wa none, Imana yandumye nimba ibintu byakomeye, nimba abantu bashobora kutakwigisha gusenga, ariko hariho professeur ordinaire witwa Yesu. Yigisha abari mu cyaro, akigisha abizi, akigisha abatize, yigisha ababuraye, akigisha abataburaye, yigisha abahaye bazikama, akigisha n'abataye bazikama. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, Yesu akwigisha gusenga. Yesu ntazatinda, arababwira ngo nimwumve. Twe twakuriye muri Methodiste, hari isengesho yababwiye. Ndarivuga mu Giswahili niho rifite, ndiko numva ko ho ryaje cyane. Ndavuga mu magambo ane, niyo ushaka kuvuga nimara mvuga ijya kabiri nzarangiza. Muheze Imana ishobora geranya vuga. Haleluya, haleluya. Ijambo rya baravuga ngo mujye muvuga ngo Baba yetu uliye mbinguni. Attention umuntu w'ishuri ry'ubwami ava. Mbere yo kwishuri ry'abantu banzumanye nde ubanza. Nta muntu uzubanza Imana ngo agire sheke. Ndamukiriza mwene wanyu. Umubwire ngo banza Yesu. Nta muntu uzubanza Yesu ngo agire sheke. Hakika ya Mungu.
ikichambu cha maraso ye wirohemo wa mutindi we kuba ndanezerewe mata nico cyatumye Zakayo yaravuze tubwo ndi mugufi ngiye kuzamuka ku giti kugira ngo nirebere Yesu. Nta muntu ugira ibitekerezo zo kureba Yesu. Yesu ngo aceceke ku buzima bwe. Uko twese twaje gusenga kandi uko twatusenga Yesu, ndabarahiriye kubw'ijambo ry'Imana Yesu ndateceka ku buzima bwacu, arakomeza akora ibikomeye. Vuga ngo haleluya. Avuga ngo Baba yetu uliye mbinguni. Iso ni chambe. Kabiri, jina lako litukuzwe. Pima mambo. Izina ryawe ryubahwe. Iryo ni rya kabiri. Irya gatatu, ubwami bwawe busa. Abigishwa baravuga ati duhora tugendana n'uyu mugabo, ni umugabo mu bwami bw'ijuru. Nico gituma tubwiye ngo adresse kugira ngo tumenye gusengana n'umwete, nuko tugomba kuvuga ngo Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Biza kumva ijambo. Nico cyatumye umugabo witwa Petero tiyarangaye mu kuvuga. Yesu aramubwira ngo uhawe ifunguzo z'ubwami bw'ijuru. Nta muntu uzwishura iby'ubwami bw'ijuru kandi ngo asenge Yesu. Yesu ngo amuheze ibintu bya pirate. Banyamasengesho. Haleluya. Nitubwire Yesu atwigishe gusenga. Nta muntu yigishe gusenga uzo mu kigwari ngo abigipfumu. Kandi nta muntu Yesu uzugendaka yarangeza kukwigisha ngo ibintu bigukobera. Danezera. Nurangiza gusenga iryo sengesho uzamanuke muri iri jambo rivuga ngo ibyo ushaka kuko biba mu ijuru ariko biba naka. Umwigisha aravuga ati ngiyi nzira. Iminsi yose bagendanye na Yesu aratarabaheza inzira. Ushobora kubura umunyamasengesho ariko kubera kuko utabwiye Yesu ngo kwigishe gusenga hari ibyo utarabona. Ariko uyu munsi wa none egera Yesu mubwire ngo nigisha gusenga, hanyuma yico araguha ibyo utarabona. Hari umuririmbyi wigeze kuvuga ngo nubwo ari umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa niki? Azafashwa no gusenga. Okay, hari ibyo dusubira gukerezwa kugeraho kubera kuko twagiye ku bantu, ariko nituja kuri Yesu nta muntu uza kuri Yesu ngo ananirwe gusenga. Gusenga we no kuganira n'Imana, no kuganira n'Imana, no kuganira n'Imana. Gusenga, gusenga, gusenga we no kuganira n'Imana, no kuganira n'Imana we. Ya gusenga, gusenga. Iyo Yesu yakwigishije gusenga hari ibintu aza gukorera, aza guhishurira utazi. Nubwo wowe uri mu buretwa aza kugaragarira kandi akakunyereka. Igitabo cya Danieli ibice 2:18 Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo ikibazo kimaze gukomera kuko begereye Yesu ngo barangiza kumwegera. Nukuri kose ijuru ngo riraza. Danieli amaze kubwira umweraza aramubwira ngo muse utupatie siku 3 tu 3 jours. Apana 6 jours, 3 jours tu. Turaza kugeza igisubizo. Nta muntu uzawegera Yesu, nta muntu uzugenda Yesu ngo amwigishe gusenga cyangwa ngo amushakisha mushakaho ngo aceceke areke kumusubiza. Ni wa muri ibyo bavuze ngo da niyeragambirira ngasha bakugenda muri 7 tubeka mu nayizivuga neza se umuzungu wayikoze yaba twari tumenya adresse yiwe ngo tuzamushimire tube ngabakoma amashi. Da niyeragambirira mu mutima we azinyandurisha ikintu icyari cyo cyose kibwami bituma Imana mw'ijuru y'umwizera muigikundiro kumwami nebukadineza bituma ayimana
zarota inzozi iziyobera abanyabwenge b'ibaburo ariko we Imana izishe ziyobera abanyabwenge ziyobera mana we baburo ariko Uwiteka ariko Imana izishe ziyobera abanyabwenge ziyobera Uwiteka Imana izishe ziyobera abanyabwenge ziyobera Babuloni ariko Uwiteka Imana izishe Pima mambo ziyobera abanyabwenge b'Ibabuloni ziyobera uburemere bw'ikibazo uko cyari kimeze naho bari nawe mvishire mu rugero ntibari bakwiriye kumenya ako gaciro ko kugenda muri aderese yo kubwira Yesu ngo dutabara ariko ngo barangize baravuga ngo reka tubanze tuje mu isengesho banyamasengesho umwete wo gusenga so dusenga ibibazo bihari tugasenga bidahari kandi rimwe na rimwe ibibazo byose ntibiza biza ari ukubaza kugira ngo bitwishe cyangwa biduhatane no kugira ngo bimenekanyishe Imana hagati muri twe kandi nta gitekerezo cy'amasengesho kiba mu ingumba nta n'igitekerezo cy'amasengesho kiba mu gipfuma uko si kubona siko Imana ikubona uko abantu bagutekerezaho siko Imana igutekerezaho ashimwe Data wo mu ijuru umuntu uzagira icyo akora ni umuntu wisunze kuri Yesu akamubwira ngo muze nifundishe kuomba nipe majibu yako wowe ndayo ufite na bene wanyu ndayo bafite habe n'ubundi byarabagoye ariko itangazo ni ry'uyu mugoroba nta handi tugomba kwisunga twisunge Yesu iyo tumwisunze aza duheza programme zose n'ibisubizo bigakemuka igisubizo kiraboneka sivuga ibyo yabonye ejo hazaba hari igitaramo cy'ubuhanuzi nimuzamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya bituma Imana yo mu ijuru imwisera imuyigikundi bituma Imana we ikikorimo numenya kwegera Yesu nico kizagupromotinga nubwo waba uri mu bibazo naingia sasa nubwo waba uri mu ngora ikikurimo niwegera Yesu ndamukiriza mwene wanyu umubwire ibisubizo ntibyatinze ni wowe watinze ntiwegere Yesu uwo nkunda nkamuca kana mubana isabu ika igaragaje uriro Daniel Imana ye habe no muzago yakomeje kuyiringira yarazi uko ari wica kandi yakiza baza wito nimuzamure ibiganza zama haleluya tugende gahoro gahoro Daniel tigeza mukira Uwiteka Imana ye habe no muzago yakomeje kuyiringira yarazi kandi abafite amaboko abiri mu yazamu zama haleluya rimwe na rimwe izisakaho itakumwe na bize izisakaho ariko abafite Yesu na bamwe
izibanza ikabareka. Daniyeli ntiyigeze yamukira Uwiteka Imana ye, habe no musango yakomeje kuyiringira. yarasi kandi hirya y'ishigo cy'intare yaragije ubugingo. Ibisubizo ntibyatinze. Ntiwamenye password yo kwegera Yesu ngo akwigishe. Wegereye abantu barakuruha, wegera abantu barakuvuga, wegera abanyakorome barakunanirwa, wegera bamasenge barakunaniwe. Ariko Daniyeli aravuga ngo nubwo turi mu bunyage, Daniyeli ntiyigeze yamukira Uwiteka Imana ye, koma mashi habe no musango yakomeje kuyiringira. yarasi uko ariyo yica kandi igakiza, hirya y'ibishigo by'intare yara. umuntu umwe yaheza agaciro igihugu yamenye kwegera Imana. Umuntu umwe yaheza agaciro umuryango yamenye kwegera Imana. Umuntu umwe yaheza ubwoko agaciro yamenye kwegera Yesu. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire tewe nushake abantu ntubatindeho, egera Yesu, egera Yesu akwigisha. Egera Yesu. Mundamukiriza umubwire ngo ntayandi amakuru agezweho, nimwegere Yesu. Shikilia pin egera Yesu we. Shikilia egera Yesu. Shikilia pino lake na uite chini. Yeye ni mwenye uwezo. Aho. Igisubizo ndikiri kure. No wakijanye kure. Ngo bayumete bakidusengera oya ufite akanwa turi kimeme turi impumyi. Ikibazo se bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bavuye mu bubata. Ngo muri imisi byagoye niwe byagoye, rwegereye abantu barakunanira ndetse ngo umwandikirane message ngo bagusubize wamukanyaraza. Rekana n'abantu, hari umugabo wandumye kuza kubabwira ngo isindwa rigezweho nukwegera Yesu. Naramwegereye nta mahizi angirira neza, naramwegereye nta mahizi aranubakira, naramwegereye Yesu nimuzamura ibiganza cyangwa naramwegereye ampe inshuti rakimba kuwicara neza. Kanisa se nta bucafu buri. Abantu begereye Yesu baza bakora ibintu byiza. Undebere nawe kiyidiridingira hanga utegereye Yesu se wabona ifaranga zimanukana uzakayabukara hanga. Ndamukiriza mwene wanyu ibisubizo ndibiri kure. Egera Yesu muba muramutse waweza tuma neno na uzima libadilishe yote, hata usiyafanye turanga ema turanga turi mu mukuta bado nitaamini wewe. Naelewa achina moto kwenye upole wako nina wewe wangu wanishika mkono wautuliza moyo wangu sina mashaka wanibeba mgongoni waweza tu maneno la uzima libadilishe yote. Yegutanga haleluya zibiri umenye wo wegera kandi uzipase abo wegereye barakukoshona. Nubu urabazi niki cyumweru warabandikiye ntibagusubiza, barayisoma gusa message ntibagusubiza. Amakuru nayo hindukira na mwene wanyu umubwire tewe tabara wegereye Yesu. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, bila wewe
sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wakuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mgongoni. Kama ni mzamuri bikansa. Haleluya, haleluya. Kama ya. Kanga. Kenge kasaka. Angala sala. Israeli sibari mu bureto. Ariko umugabo Ananiya, Mishaeli na Azariya na Daniel ngo bisunga Yesu aramubwira ngo muzehe turi hano. Problème très sérieux yamanutse. None barashaka ikisubizo. Kandi twebwe twamenye password nuko usenga. None umwete wacu twa imisi turaju twinjiye mu Imana Data, Imana Umwana, Umwuka Wera. Ngaye tumurebe ko iwanyu muceceka. Imana ndiri kure, ibisubizo ndiri kure. Ni wewe watumye bishe kure. Biye kurangiza. Ariko turasirimba. Ndavuga icyakabe. Kuko ibyo bindi nimbona umwanya zabivuga. Ngene ngoje nakabibiri bibi. Ni seminari y'ukwezi kose. Umuntu se yobivuga unyina kabirangiza. Wende bishoboka. Nimuzamura ibigasi. Haleluya. Haleluya. Mwana wanyu nabo n'Imana ni muzamu uzanezero. Ntukagirisha. Ngo bamugira wa gatatu. Abanyesiraheli bose ngo bahita bagira agaciro. Reka nkubwire Imana ndiri kure yacu. Yaravuze ngo namwambata mukoze sitaki kumwacha kwa kuwa amenifilia. Ariko uyu mugabo utaratoranije ngo avuge ngo uyu nguyu yavukiye mu giturage. Bagiye kureba nk'ibiturage je navukiye mu bivumu kandi mu bivumu. Ayu wewe. Ndikitagaza. Iyi ni sante nziza nayo. Ariko Mana Imana ndi ari kutureba. Ariko data ni revera umetodiste yamayegera na mama barayegera. Ejo bundi narabwirije mu rusengero. Mama araza arandamutsa. Arambwira ngo iyo uhaye ubwiriza ngo uzanumva kuko noguruka kaza kukubera. Ariko nkibuka kuko abantu bazegurutse ngakoresha ubwenge. Ariko ugende ampezituro yewe ndamukiriza mugenzi wawe umubwire ngo egera Yesu. Ibyo utarabona barabiguha. Ibyo utarabona barabiguha. Ibisubizo ndibiri. Nimuzamure ibigasi. Haleluya. Haleluya. Vuka mu bibogobogo. Ejo bundi company y'Abanyamerika. Company y'Abanyamerika. Jewe ndi umuntu w'umurenge. Ariko company y'Abanyamerika yamije kuri YouTube. Yewe ufite umutwe wuzuye. Ufite mu Kinyarwanda cyuzuye. Ukagira mu Icyongereza. Ukagira n'agakiza Yesu yaguhaye. Nutabona ibisubizo hari abandi wegereye. Ariko ijuru korera promotinga. Kandi iyo ri promotinze ntahuza witanga ngo abizibire. Kampani yo muri Amerika yamimpamagara. Niwe Matayo nama nitaba cyane. Reka nkubwire ibisubizo ni biza. Tukitabe buke. Ibisubizo ni biza. Kitangaza kirabaye. Umugabo umwe Bukavu yabwiye guverineri tukampa akazi. Ariko niso tugara mu giterane gusa. Uvuga izina ryanje. Reka nkubwire nubona abantu barangaye kuvuga Yesu. Wewe n'ababyara bawe bandikira ubabwire tikinyejana cyo kurangara kuvuga Yesu. Ndi kuri company ngira ngaruka ku cyakabiri ndangize. N'abatindiye nimuzamure ibiganza. Dukomere Imana amashimisha. Amen. Abivuge ni China none. Aha ndusengero Methodist. Kandi natwe twakoze akazi hano. Akatuhicare na none. Uko abantu bagomba gukoresha. Bari kumwe na muzehe dukoresha fundraising hano. None kandi asuye ko. Reka tunashimira abantu bari hano ngira ngaruke kuri company zarangirize mu cyakabi. Muri abantu bese. Ahantu mwadukote mwadupangishije. Kuva nagenda. Uziko iyo wasanze Yesu nibiryamo byiza uzubishamo.
mureke dukomere aba bantu bakoze iki giterane amashimeshi. Naragenze maze kurya ahantu hakomeye no muri Serena nariyeyo, ariko hano ko barategura ibiryo ni self service, ukabura aho winjirira ukabura naho so ongera amashika. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti, na wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mkono. Samurai makuja kaka. Haleluya, haleluya. Na manitaba. You are Matayo? Yes. I'm Matayo, Reverend from Uganda. Where are you now? I'm here in the church. Hey. Yawe. Wayigichongereza ni byiza. Nari mutekereza iyo baje kundamika. Ugo rurimi nkiri mu bibogobogo. Ndamukiriza mugenzi wamubwire ngo tangira kwiga n'izindi ndimi utaramenya igisubizo cyawe tuzamenya aho Yesu azagicisha. Okay. Bahita bampuza n'uri muri Nairobi. Tuvugana no icyongereza n'igiswahili. Bampuza no muri Kampala. Ati tuzaturisha abandi $1,000 kugira ngo tubahe certificate yacu. None twasanze kuri YouTube una merite. None gatugiye kukohereza certificate. Igusange aho ngaho mu Buganda. Shashira mu gisirimbo. Tuvuge ngo Mana twarakwegere nawe uratumanukira uratuzamu ibisubizo ndibiri kure. Egera Yesu, egera Yesu. Karibia Yesu, majibu haiko mbali. Majibu haiko mbali. Sitatome sika ibisubizo ndibiri kure. Livano ngaya sika so Abanyamerika ntama hizo mu bikoboko bamubayiza ngo barangize bampeza mu nakado nibanga ryanje sindabona ikintu kigira umurongo kwisi $1 mu maboko kuva nabaho. Ndasenze uyu mugoroba Imana izicisha kuko waje mu giterane ikugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Wangasa ingele ni sala kosaba bimasika ibya YouTube ndabirangije ndagarutse ku cyakabe. Wandu tugomba kugirira umwete. Reka mvuga umugabo ejo navuze Eliya, sinavuga umunyeshuri we. Nta ndumwe abuzira Yesu, nta na Yoshua buzira Mose, nta na Elisa buzira Eliya. Navuze ibintu bitatu bigera kuri 4-5 bya Eliya, ariko reka mvuge ibintu bigera kuri 3 bya Elisa nindangiza kore gusa intro buka kuri we nimara tange microphone. Biblia inasema Elisa anaitwa nabii wa upendo. Jambo la pili anaitwa nabii wa amani. Jambo la tatu anaitwa nabii wa faraja. Ariko umutipe Eliya nabii wa gazabu, nabii wa hukumu, nabii wa sheria. Ariko yamavuga ngo kuri kwa Mungu ngakukurikira. Mukuba muwehe nabona hatarimo bindu bihamu bindu bikanira
tukazokurikira umuntu utagomba kugusigira ikintu gifatika. Nubona umuntu karabwata karajereza kugira ngo mudakorogana, usa n'umuntu wiyembeje, wamugenda gahoro gahoro, aza guhamagara uceceke dore uhindukira, wamugenda gusa. Kandi nurangiza uhita umanura igikumwe ugikanda kuri telefone ubanza uyizimya. Nakubaza tumuhishe umubwire ati yewe muri iyi minsi ifite gahunda yo gusenga, nashatse Yesu ngo umwegere. Iminsi umaze wegera abantu barakugoye. Imana yantumye ngo mw'abanyamasengesho mw'abakristo nimwegere Yesu. Niwo wa mbere iyo agutojeje ni koce utazubura kwagira. Eri warangiza eri saramukurikira ibintu bitatu bikomeye. Nimuheze Imana ishobora kugira mbivuga. Haleluya! Bivuga nitonze ndi kumwe n'abasaza. Yo ariko Yesu araryoshe yeme. Yeme abantu muza muforoda byage. Ya! Samamazi itsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamukomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya ananirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose, nta muntu n'umwe wabasha kumubwira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Samamazi itsinzi ya Yesu nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamukomokaho. Yesu ni ntwari mu ntambara ntajya arakomeye. Igiteye ubwoba ca nijoro ntikizanira ubwoba, yarafashe amazi ampindura nk'ibirimi by'umuriro. Umugenda atwika agasenya kubw'izina rya Yesu akomeye. Nimuzamure ibiganza. Haleluya! 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 Yamavuga ngo nta muntu uzugenda adaseze. Iyo ukurikiye Yesu biriri imbere ugomba gusezera famille. Reka mbabwire nukurikira Yesu uzohamagara umugore wa mubwire ngo ngwino twicare. Kandi nubona munzu atahajunje musohokane. Kuko aba bacu binahanga ahantu baza bumvira munzu si cyane, ariko iyo muzamumenya ibihe ko yabigenda. Umve ngo nitugenda kwari kuri lake Kivu ngo tukajya gasamaki ngo nabampaga sawa bengine batamubeba utashangala. Imana iraje kandi yeme turi kumwe yamasezera ngo arangize yarafite yari umworozi yaragiraga n'ingazo guhinga ngo asimanya abantu yamakurikira umugabo witwa Eliya ngo amukurikire. Reka nkubwire inzira ya Yesu iyo umwegereye mu nzira hariho ibintu by'amagambo n'abantu uzahura nabo. Ngo agere Beteli ahuye n'abana b'abahanuzi kuko yaremenye uwo yakurikiye. Reka nkubwire reka kumva amagambo y'abantu n'ururimba ngo wakabisha. Mwabonye uriya mudamu kumva yaririmbye aririmbye ninde wobyara nabi tanda yovamo kuririmba kwiwe tanda yovamo. Wumvise umuriro kararirimba ubutaka bukanyeganyega. Unuzoza ugera mu nzu y'Imana irekure uzubona bakinyi Cristiano azafata umupira akafata gutya yarangiza akagira gutya Cristiano baza bakubita gutya akagira akawo akazunguza gutya yaranga abisi ko barakora imbaraga mu byabo, ariko twebwe abanyamasengesho tugakora ibintu tujenjeka. Iki ni ikinyejana cyo kutajenjeka mu bintu by'Imana. Ntabakurikiye Yesu baza bajenjeka, nibavuga ngo warakabise kabja mu bya Yesu, korera Yesu, senga cyane, shaka Imana cyane. Agarikirwa ahuye n'abandi ati turi kubwira amakuru aragusiga ati muri Kolunga niyije ibyo bintu baramanutse no kuri Yorodani yamuzehe uyu bwana agakusiga Kolunga nyine ngo tipasi wani
kugira umurongo. Hakika nimuzamuri ibiganza. Amen. Hakika Mungu ni mwema, ametenda mambo makuu. Ni Mungu asiyeshindwa. hakika. Mungu wangu ni mwema. Man uzahekirika amasha y'abahungu bazi kuririmba kabone. Amen. Kiriki. Kandi abo ba bazagira apeti. Turasengera abana babuze apeti. Turabasengera. Twasengeye umwana umi Bujumbura kugira ngo arye. Igina gaheka akanga. Umukoza gaheka pi. Isaga fata wa. Ataba daimoni. Yewe. Aba daimoni mukurya. Icyakora umuntu yashubijwe azarya buke. Narabimenye. Twese turahanga abantu bavuye ku misozi. Haba peti yigitangaza. Ariko twese twageze no mu mujyi uzugira gutya. Sinzi nimba ari uko baba bitetse bitonze. Nimba ari gute, nimba ari metode yizikora. Uzukoraho gutya ukamumvura hasi. Yesu we. Uzaturinda inzara iyaturiye irahagije. Mu rusengero abantu bagomba guseka. Ijambo ry'Imana rizariza ngo abantu baseke. Abantu bagira ibyishimo. Nawe uje mu rusengero ujusetse. Aho mu gikoni n'useka. Reka ngo umupangayi we nda bintu bigoye kwisi bitatu. Gutunga inka y'inzungu kugira ngo izargihage nibirakomeye. Kandi gukiranuka mu cyacu nabo biragoye. Kugendera muri twegerane kandi wararangije uri muri sansi nabo biragoye. Elisa ngo bagakuriyo kuri Yorodani akubita umwitero. Icyo ufite nicyo kizakwambutsa. Yesu ufite njo mwenye atakuvusha. Yesu naye atakuvusha. Vusha. Atakuvusha. Ngo uyu mugabi wenda azasaza. Saze ngende he. Abadokteri bari mu kutubwira ngo tuzotumwa amazi menshi kandi dukora siporo. Hari indi rushingi. Reka dukomere Imana amashimeshi yaduhaye itorero. Ayaga. Mureke ndangize. Iyo umuntu ariko turabaka basirimba. Turakabase. Numvise ibintu bitibutse. Mungu ayisha kandi ukutkom. Langasika te. Mbapasike. Mubambuke. Yamamubwira sha. Ukurikiye indwara. Atasigara n'ubutwari. Usaba icushaka. Bakabazi kuvuga. Nta wundi muntu. Iwe n'umuhungu wa Dawudi Salomo. Salomo Imana yamubwiye ngo ngahe vuga. Ibyo wakoze nabibonye. Wowe waje mu kanunga k'Igibeyoni vuga. Uja kuvuga imbere y'umuntu kurusha capacity. Sitonde. Kandi ucishe bugufi. Nimba yashoboka nasabaga nimba byashoboka nasabaga. Na uraje ngo pastor ngo ndagukeneye ngo engineer ngo ndagukeneye ngo kandi muti wange yo unaharibisha mambo. Nimba byashoboka nasabaga kwa mwaza du verbe du mwaza shiramo gisirimba sha ni musi waweza tu maneno na uzima ibadilishe yote. Waweza uzima waweza zamuka papa
yanje hariya tanga itu Aimable Assurance ntiyavana ku batote ngo areke kunywa amata ijuru ryarayavuze si jo yavuze muri cyo gihugu ngo harimo amata niki ha tangaso teka yufu imiregerege yati bitabwe nene nebinya rere nabyo kera byagenda yayerekana kugaruka kwawe twasomye ngo igihe kira sohoye yasizina ryawe rikomerwa kagasha yasizina ryawe ribandirwa kaburi tumuhimbaze rurema witu ukaturema tumuhimbaze kumikolo katugirira yoho narangisha bisore bitabana muyishi yame mwabasore nimuze musange Yesu misore ninyere muyishe tumuhimbaze rurema witu turema tumuhimbaze kumikolo katukorera ninda tabikore 2024 wigisha kubw'imbaraga zawe abazi ko Yesu wabikoze ni mukomera amashi icyo usabye gikomeye ariko mango $1 namasubisha unandangize bigakubera ko warangize umwitero wa mumanuka Yorodani ravuga ngo warenga hano ari mushosi no gundi wayishe gundi mushosi nugendana na Yesu ukamwegera ukagendana n'abakurusha capacity ibi barimo biza kwandukira kandi ntayandi amakuru agezweho nasanze kwiruka inyuma y'abantu nimba hari abantu bagoye abantu bagoye Yesu Imana yavuze mwitangiriro 20:8 aravuga ngo nimejuta kwa kumuumba mwanadamu Mungu yango ekaganura anatetie baba tipe bagozi ariko higulu lya Noah uwakoraga no magambo anyegera anatanga akashashabwisha nanga ndagakita abantu ngakizigana nanga ngahirika muguma ariko ataguni bayitena maji kandi bitagaki yeme uyu munsi nayo makuru juru ryandumye mugira umwete wo gusenga ariko mwegere Yesu namba 2 itsinda rya kabiri abo babanjirije ni mumwegere hari byuze hari utarame kandi uko mvuga no mu kanisa na karere nuko n'igihugu nuko dusirimbe se ngwe twokwicara gutse twagiye mabo igipurero katusirimbe bas gira du maombi ya imani maombi bari bavuze igipurero Yohana genda wanaye wali liri kumbinga anayumva Yesu waguruka tubanka baririmbana twese mwakira ijambo ry'Imana Yohana yawaliwe anayumva Yesu namuhikira Yohana ugende ikihe Yohana yawaliwe anayumva Yesu namuhikira Yohana ugende ikihe Lagise miryango yawe iturindirire tugayimba we tugayimba icyanya kinini Miriam
twakire Perezida abanza se aduheza amatangazo. Twakiriye abakozi b'Imana baje nyuma ruboneka, mukomere Imana amashyi menshi cyane. Turakwakiriye na Kirenga bazanye, Imana ibaho umugisha bavuye Nairobi, muri abagabo cyane. Sengiyo ngwino utange Perezida, ngwino Perezida. Yeme ni mukomere Perezida Sengiyo umva amashyi menshi cyane. Sengiyo banzuze hano kwanza, banguza hano kwanza, ngwino dabo. Ariko muvuga ngo Sengiyo umva uyu
Imana ishimwe yakuzanye muri Rubavu, Imana ishimwe yakuduhaye kabisa. Tuzagushigikira paka. Yemwe mukomere Imana amashi menshi. Theogene yaravuze ngo Imana ni gutoranya. Ngo ntawe uzagutunga iki? Urutoki. Ntawe uzagira gutemwa abakecuru. Sengiyu. Tuzagushigikira. Tuzakwambara paka. Kabisa. Umugabo Sengiyumva. Ibikorwa Revera Matayo yabivuzeho bukeye. Ahantu dupanze. Vuga ibintu bitatu bihari. Nimuzamure. Icyambere hari wifi. Aho. Wifi. Cyakabiri hari isuku. Aho. Kundi isuku. Izangenda na buri kintu cyose. Kugeza no kurushinga na kuponge n'urwembe. Ta kintu n'isabuni yo koga n'urushenga. Ta kintu n'isume yaje n'amahuzo yo kuruhukira musinza ngo muri abagabo. Icyagatatu. Abantu bahakora. Ntabwo ari abantu barakara. Bafite ibyishimo. Sabarakara. Bafite ngo ni ku 14 iyo hotel niko yitwa. Ngo ni ku 14. 14 niko yitwa. Abantu bose muzoza muzana Gisenyi. Komera Imana amashi menshi cyane. Aravuze. Kandi umva ikindi kintu cya kane wasize. Reve bazi gusasa. Nabonye akira Press. Imana iguha umugisha President. Mumukomera amashi menshi cyane.